apo man panaw kadtoy balay, pasaray parbangon kan asumang bay. Arig kutong ang agpatpat nagngaururay, sanu sumangpet kalabsan napay. Nagrigaten ti kasasaad, ngem aknunek no'y sutgasat, amok na bayag na kun ngay suksukat. Alawen bakit di kan aglibak, na umakan ti basit atrak, maalampay ket din ti agpagaat. Mapan kan jay 7 inches, taag tula kakatragsat, kukwayon ti agpatpatnag, isut kayat mo mapasamak. Mapan kan jay 7 inches, no'y isut kap-kap nekam, hanabalen daytoy riknak, kaysa metlukluk kwenak. Agpatinggan ti nagdakkal a palimed mo, ti kunam nga ta ket jak ammo. Syakti mabain idi kanito anadamag ko, ngemas ko na tiyagin di ammo. Nagrigaten ti kasasaad, ngem aknunek no'y sutgasat, amok na bayag na kun ngay suksukat. Alawen bakit di kan aglibak, na umakan ti basit atrak, maalampay ket din ti agpagaat. Mapan kan jay 7 inches, taag tula kakatragsat, kukwayon ti agpatpatnag, isut kayat mo mapasamak. Mapan kan jay 7 inches, no'y isut kap-kap nekam, hanabalen daytoy riknak, kaysa metlukluk kwenak. Mapan kan jay 7 inches, no'y isut kap-kap nekam,